Assalamu alaikum dostlar. Вот бүгін азыр 5-ші қарыш болып кетті уже. Сүт емді музоларды таң атқандай көргөзме, ем жарта көргөзөйүн. Assalamu alaikum. Bu жүгөрүнүн макадай тенде канча бу? 21. Арпачы? Buğdayчы? Buğday 25. Сиздерде кандай? Көй бир эле дейт. Süt emdi muzolları tartıp көргөзөбүз достор. Так, mayaktan kireyik. Так. Аңаты эми көрүнөт мына. Ала торпоктор экен булар. Канчадан экен? Осьминение 32. Галыштындар бар дейм а? Эркек. Бука. Так, bu kança eкен? Ece kança bul ova torpak? 25'te. 25 kaçımız? Ha bulçu. Sarı. Bunlar da 25'te. Kaçımız? Tartınız ha. Bu kolarda aydap ketilir. Jigit kança bu? 25. Bu da 25. Kança aylık bu? Erkek eken ha? Bir ay bölük. Sizde çok eken? 30 mu? Erkek mi? Erkek. Где-то bir ay. Bundağı. Tak, onu sırayakçı. Kança jigit bu? 23. 23? Erkek burgaçı bu? Erkek. Erkek. 23. Artı gidince. Bilmeydin ha? Kança jigit bu? 21. Erkek burgaçı bu? Burgaçı. Kança aylık bu? 20 günlük. Det. Assalamu alaikum. Kança bu? 23. Bazar alamı. 23. Burgaç eken. Месячный дайды? Месяц sayım. Чуть больше дейт mi? Чуть больше. 23 bin burgaç eken. Det bir salam жолдоп койбодуңуз да. Жақсы постоянно көрөм сізді. Так, мен дет жаман көрөт да бияқта. Так, сүт емділер аз. Почти жоқ. Башқа жоқ екен. Бияқта. Сұрылып. Бұл қанша бұл? 15. Burgaçı. Burgaç. Erkek 15'ti. Bayga kança bular? Bular 25, 20, 25, 20, 17. En arangtar tutağızını. Tıgılınç. Tur albay. Köylü. Bak süt emdiler yok başta. Onde olup içini görüyoruz. Olar kimdeki? Bak ne? Muzollar, süt emdiler az. Yemet uyu başladık şöyle. Şunday bağa dostlar, bugün 4 dekabr. Soqquluk mal bazarındayız. Қалғандарында жаш торпақтар